megalayapost.news. Daki hajar ngot ki pajba karibhoi haga khasan terik ubnai nailar ar hajar arpsau kilawan banyasaki bat rakhi ya gesing lai luat kari India haribhoi bergari India kala kenjo syakanyok prasnem bakal ayo ya gejing lai luat nag jing sinsiar ki paring ya gani jing rakhi la pulang hamadan paham siem nongpo haga ba menteri beripet ya ketenan sports ba syakliar warzri lawan mensimenta kungkongsan ban penher reklama baru ban ai ya kasilut syaki kena school bat ki kunhun pulit ki balaya march pas shibenta ban penpuk penpieng ya gani gesi kerpang hagaleng gari India nalor menteri ketenan sports lawan mensimenta langru do MLA konongpo ba Meral Bonds im u deputy commissioner garibhoi u Abhilash Baranwar SP garibhoi u Jakpal Singh Dhanau bat kiwei ki officer sarkar kabakam penpuk penpieng shisho gani gesi gede gejing shat tenrai ki jingrai idri bat kiwei ki program ki bayadei bat gani gesi bala shimenta di kena school repair ka dong ribhoi led by Commander Didier Kamla. Training closely is a boys contingent of Christian Higher Secondary School led by Commander Supriyan Haja. Higher Secondary School led by Commander Donald Timo. Following closely behind is the girls contingent of Morning Star Higher Secondary School led by Commander Bashukta Khatra. bagi kulit jengkeri berkecila ya keba ila IT ya la kasingir nak kita berjeda ya kini kini sini tolong kesenam ke pemesan tam ya kemejalaya nomor berkeplan dan haudur kemai ya kecila ya keba ilapu bukan halo $10 billion kelasang wandor kador ke pemisin teh apo kan ke plan nilak hikmat sekitar tiba ni dan sikirman banondra ya keroy kepar keselagat ini nilak dularu banondra ya kimat lada gini ki tinggal kam langsung senang nang ba serai gaman kanlong kabayaran kat perintaro ibarat langsung senang nunggu selahi beropokan abang ibaik mat ia babun telik dipanen abang keselah begini tunggu kita pun dikenal mereka apa peserta barabang ibaik kena keba ide berka Om Bangka Political
kecila kelamai ke sungsuk sungsan Islam ilala ban pelong ya ke general election kapaya de guarantee au ya yong kacing kusang ban pendek ya kacing kacia board baka asam kelaya syafrang minta kesengam ngadap ke kecikiman ya ke penganong ya di bahabai de baka benta ya ke paginya keren ya kacing ya kacia yung board sam mengong ngadap ke kecikiman ya ke penganong ya jadi bam nen kesengi kacing ya kendo yung langba ya kapanya simtia ya kita benta amar kalong gawe na iman kapangsan na kita kacila ini kacing ya kendo menen ngadap ka kemen ke Bandung batang hadirin kenika session ka bagilong minta tang hadirin kenika session na kaliang umkirilang ba ini bular ya kabangin siyang no ya kabanya pendek yung sam demi belakang jelasam. Kini ke board kaba ang scam ba mangibaro inang sosnong sunga silam di kaya di Broadway midap kagasipman. Barhalor kata abay keren berkini ka kenat mengong ini abay keren di kogom berpolitikal. Likely criminal law kata ka DNB pengikut kebahagia ya sanida baka bahagia saksia kadiniam bila rekam nado kasih kali naitung arjarat sal kasopar midalaya limba kasih kena kaka artu kare beliau arjarat sal gelap menerikam ia ditindon juga bahagia nagarik suraksa sanida abaro yingsar juga Megalaya Ibrokoy MegalayaPost.news